Jadi bisa makanya kita mata yang kita mau lihat Tuhan dirasa sarohana mendosa menado itu bila dirasa Tuhan atau menjadi dan berdoa kita kita semua itu ini dulu nabi saudara Tuhan kalau mau anak guru Tuhan tolong Tuhan beri yang berdasar saudara di atas mana yang jauh langsung siang atas Yesus Allah Tuhan nama orangnya dosa saudara nama kami sendiri nasa punya seperti lama apa pun bersejarahnya pemberitaan berarti Tuhan menurutkan julung di korot paksa Tuhan dan mau diberi sejarah orangnya di Tuhan sesuai kami doa kami seorang lawan alhamdulillah kami bersejarah amin Tuhan saat kami ada tenang pujikan nama kami seperti ot manusia haleluya amin. Tinggal
marhiti-hiti guar ni di bata ama, Lord guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, Lord guar nito di porbadia na tumok palangit do tanon. Amen. Martua maganup na magkadiari Jehovah, na marparange diak kadalan na. Saya manundo na dimularianganku, martua mo jarasona. Tudoson hawanggur na marparpuedo yang bujol mam di bagasan na kabilut di jagum. Tudosot tunas ni hauji tudua kanakmu kumaliang mejam. Ida na saya pemilu menakona sasabawa nama dia Jehovah. Haleluya makanya mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Kodo na mga tuhon patungas sa Ripioni. Di idahoro dengan namyon si Muaraja Padapotan Siregar. Dohot Reka Sabina Manado. Na magsakap na yung magbagas. Yalaroro na sila mangidwa siniruham. Sa itatak man na sila di bagasan na siniruham. Paso-paso man na sila marhiti-hiti pagkahulongin. Rajai man na sila marhiti-hiti to di porbadia. Asa mamukka jala marujung di bagasat dame. Pardongas sari keon na silai. Tangihong matangang nanyon. Marhiti-hiti asidot holong niruham. Amin. Budul mangita. Marete. Pamasuk-masuk parsari biomuna di bagasat tikion buenek sada ayat naga diujahan sitio pemuna di ngolumuna rumah tangga muna paknen roh Imasian Joshua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya baca sekali lagi, dengarkan Muaraja dan Reka. Joshua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Di ukapon si Joshua hatao ala daktaratur be nguluni hala Israel tinggi. Sudah berbuat sesuka hatinya. Maka Yosua mengambil keputusan berbicara kepada bangsa Israel tidak masalah. Lomo umat naing manobah mo juga naganan terserah naing soolo muna di bata terserah di bata rodo kami tujolo lau mangido pasu-pasumu Tuhan akon ni uriamu na mengungkap parsari peon di bagasan sadarion oh irata lodo kami tujolo pasu-pasu di palton dion songoninang di padagingon sa
dohot goar nito di perbadia. Amin martangnya kita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang hodo na mga turhon pardongas sa ripioni di ida hodo dengan namion na marsakap na yung marbagas jalan na rodo na sida mangido pasupasum atong sa itata mana sida di bagasa nasi ni roham pasu-pasu jalan ramoti mana sida marhite-hite pagkaholongin rajai mana sida marhite-hite to di porbadia asa mamukka jalan marujung di bagasan dame pardongas sa ripion na sidai tangihong matang yang namion alaniasi dohot holong ni roham. Amin. Hamu na pinarhamaw ni dibata ditahi rohamu na dunwayang nang merbagas atong tangiyok kamu majolo hata ni dibata karingok turu ni pardongas saripio ni halak Kristen dung dito pa dibata jormai dito iba nama dangdinggan sa sada bawai pujung kubahem madiba na sada buru-buru pangurugi bahin akup ni dito Tuhan Yesus ganub na paulakon na niolina iya soala ni namarmainan na palakupos sa do pangalakup do nang namabuat na sirangi atong na pinadong ni dibata kang jadi sirangan ni Jolma songono do di bata tu bawai hamu ke bawah haholongi hamu maparti hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi huriai jalan nama ngaleho dirina humokopsa unang muruk kamu dapat nasida ikom maroha hamu madongan nasida sangat baik kamu nasida songon donga panian yang nguduan nasora sudah dungi songono do di hata ni di bata tu kabur-buru dioloya kaparupo mabawa nabi songon pangoloina di Tuhani ay bawa itu ulu ni pardi hutana songon Kristus ulu ni huriai ikobotor orman toman mardongan halap pohon do haminakon ni todi parang ini buru-buri di mana arga di julu ni debata do di julu ni jolma atong songonak kenamar parangiun hata ni debata ama kamu sumulukon para sini rohaon do tabasaron dohot hasere peniroha mahamu masih paune-uneam mahamu dohot masih sia-sia saluhub riting niroha muruk grimas panongkahion dohot pangicahion dau maisya kamu alai digijang ni salu nai masih holongan mahamu ai ido rahu-rahu ni nasutinggan dungi dami nasiat debata imam mangarajai di bagasar rohamuna jala saluhut na binay muna marhiti-hiti hata manang papahinan totong may marhiti-hiti kuwar ni Tuhan Yesus asa iba na mga rajay rohamuna do ulaw muna atong mga dibagi hamu hata ni dibata talingaw turu ni pardongas saripyo ni na manukum maong wayang jumulo di uwa di panguli si mo raja patapotan si Regan Olo doho makajongjok ko dijolo di bata na umur saluhut doho dijolo di dongan na pumulison na dipangido rohando sireka serdina manaluon na niririmon gabe dongamu saripe olo doho makaholongi ibadah sian nasa rohando mangulahon sian nasa gugo huhut marparangyo parangin abadia rak doho ibadah na olo doho mangajuaji doho hagalionna tungsura humurang parangina jalan nasotu papa ulahomu manang tadi konom ibana pai madisirang hamadia kamu sugut moronang sadaro hamang alus salut nai do maalusmu lamanuku mau do diwalenang si rekasa di manalu niririk ni si muaraja pada kota Seneganon bahaya dengan nasaripe na olo doho makajongcok ko dijolo ni dibata na bodo saluhut doho dijolo ni dongan na pumudison na dipangido rohamdo si muaraja pada kota Senegaron gabe sinodukmu olo doho makaholong ibana sian nasa roham doho marpangalahon na ture marado po ibana doho marparangion parangin abadia pabuah ala kristekko jalan nasotu pa mahiroloko manang tadi konom ibana pai madisirang hamat ya kamu sud moronong sadar roham mangulis salu nai do maalusmu
atong maslihan tangan siya memahamu pabuhat hokni padamu. Naposo ni debata doao na mabuan hatana tuhamu. Marhite-hite guar ni debata ama anak doktor di perbadia doa madok tuhamu. Naong pinadumu ni debata terjadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala dirahmati Tuhan debata mahamu. Isodakot Tuhan di batama buhina Tuhamu jala asima rohana marnidahamu. Di padopakon Tuhan di batama buhina Tuhamu jala di pasor remah damena tutur dimuna. Amin. Akte kawin di Hamuna 2 Muaraja pada Potol Siregar Reka Serdina Manado atas Sipaingot Yosua 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Timur Rai
kan do nasa o libasa na mauliutus. Siya dengan dibasa nunga dilehon jala dipasahat o Tuhani. Upasahat kami masya na nilehon mi Tuhani. Pelean hama ulihat yung nami tuho. Sa jalo may gabi wak na husus di jelum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asabu pakihami peleanon. Pati pulhon harajaw mo ditong ako ang huriang do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam huta dahani kurang nisilehon-lehon mi Tuhani. Asalam girgir hani madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rapita madok tanyang hato patay. Aleluya nami dari Indonesia. Saya berjaya melakukanmu. Saya Roma harajawanmu. Saya sahur malam Tuhan dan Tuhan selama berbincang. Saya memakan saya bermalu sehari. Saya sama-sama sama hidup saya orang dosa kami. Ulang kami dari kebangunan. Kalau orang saya malu, ada orang mengajar. Amin. Atong asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot persauran itu di porbadia. Imana mga ramoti jala mamasu-masu hamu saluna. Amin. Jadi maku pangidohani na tu hasuhuton parana. Jadi mula tema tapasahat to mata berdeka basai di saluna pas-pasuna ng satu ita nungabu kita pangudurpon anak dahu buru ni huriai tiba masih orang terbelbeleo imam macaro pas-pasu para doa salibio siap na posona magite amang pandita resok GPP do angka pahala do ni huriato kami siap nasuton marga siregar pada bolate ma dia amang pandita do pahala do makobasi udah pawase masuoro jala magite ibagasan mandogoton kotak kami mahamu amang pahala do nami tutungan ibagas nagyan no amang ate do amang pandita do masarileon na siga siya Tuhan ta marhite siya na posona dihamuna amang pandita rabdo suri parhalado ni huria GBB pasar rodi hami siya hasuhuto marga manado madok mau jadi kodang madihamuna anggian pasu-pasu na sinahampong muna tu buru nami dohon tu hela nami gabe pasu-pasu pardongas sarileon mahoti rodi saliling ni delingna tas tabuan madi bagasan tanyakta asal rumah tangga ni anak kotong gabe rumah tangga si hadiari di bata do rumah tangga nama balas rohani kita betul.
Musik. Ulang daw-daw atau maputing ka. Oke. Iya. Pegang baul-baul pertaruh. Firma tuh nih aku buru-buru erakku. Julu bak kapal mau. Nah, Pak Tes. Mana nak bawa mak tadi? Oh, dah. Oke, Pak. Ada. Ngapain? Keluarga besar Siregar, doa adul ninggolan, songsoy na nga kaparagalengon. Boru bere bebere, doa kamang nami na purnami salurna. Jelas di roh nami, imana batang jong, ardong saribio. Anak nami,
na mangalap budi rajai boru manalu siya salakwa. Ada orang sumar pesta kami raja nami asang di pasu-pasu itu ada loto sena mamukang saat itu nama mulai di lewon turniari damai nasmurung alu-alu majoro untuk mata merdeka pasai nunga jalo ko to mata merdeka pasai sampai ala orang kamata raja nata soni bara do saluna ka ulo-ulo nami saluna nama kaulong yang dia sadario di ulo tahun atau malu-malu majoro tu sahala nyawa raja lo nata soni bara. Ya, asasa nauli satu manggabian, saya nama muka satu menguji di pasu-pasu Tuhan. Alu-alu baru saya nama Tuhan sangat naik. Jadi nuang main dos mata hitam, dos perhata, tampak nado tajam naik nari naik juga guna. Asal dapat dulu dari sadario, naik baru permainan. Siatur mula-mulai na. Satu mula topa, mula di jembat tubuh, mula di jembat jadi, mula dium, mula nyadat, asal bermula rasa naro, main godang mula-mula. Dormela dan simpulka, main aku godang mula-mula, main apa? Banggai pahorasan, pasu-pasu ini Tuhan, nang saat itu ngatongan di keluarga kami, mahidup lo terdir sedarion, asa hidup turina otor-otor di bagian, kami nang manutor, nang mangalian, baik godang lian-lian. Nang mau buruan, do buru dirajai, buru manalu.
Nang rumahan yang kana marunga tubu lau mana bina-bina teh musik mana lau gabi baik mah ejena nau partusi anak koki no orang dia gabi itulah gabi. Asa kawan sumpata tuna ulata. Jadi hidup itu panjalma tapagaran atau mulyate itu ata nama tua dewata bisa luput dengan jibasana apa dibagasan tikion dari nauli dari tahun menatapkan kita di parataran nabi daun parataran anak parataran guru sungguh lima jauh muda tulang kami mulai dari doa Nabi, dengan kamu diami pargale menggunakan petikian, obar tumbang masuk-masukan ni tulang Nabi makoso di bagasan tikion.
balita minapagani timudal Jose Dalwan asih marwani tuan arita doga bena marhulu totok kita masih marwani di parawan doina banataman di baligia inatio paim bahasatan pada musti Sari masuk mau lagi. Kalau main di kita sari masuk mau. Mau TV lorong orang di Ribung si payung nabi tubulu si doru serai. Ramah orang lagi. Dor hula naposo silalahi. Ramah semau. Aku dari pernikahan susu perlu panatamu. Nang sodok ay boto ay patang sodao ko ate. Jadi neng korang nami mah akka ula nami. Baik mah pada muna-muna baru sih.